Kayikho inkosi ehlelana. Socela umshumayeli uzonda sifunde umthandazo inkosi yombusisa. Amen. Mayiphethe inkosi ehlelana yaseSizwe. Umthandazo wesabatha. Mini yesabatha mayibente wabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazareta Sizulwana se enkundleni yokukhetha amaqala okhokho bethu abahamba bonke kudla yabokele yokuba bazothuthela amaqala babawona inkosi bengabangubani kangakanani. Amen. Ngicela ukuthi inhliziyo yonke khona ngaphakathi ithinte phezulu inkinobhizi bakwenzeka ngani ngephutha wakhohlwa ukufasa inkinobho yokugcina ekhethini. Amen. Bese ukuthi labo abathunywa abakubo ukuba bazofakaza bafakazela imindeni yabo leyahamba yoningi abathunywe imindeni yabo noma bethunywa amakhosi asezulwini ukuthi bakhulume ngalomzi ozosukuma ozokhuluma ngalomzi ikhala emphefumulo othunywa abakubo noma ethunywe amakhosi asezulwini ukuthi akhulume ngalomzi hayi asitshele ngeendaba zakhe zokuthi ngifelwe inkomo kwabonakala ichile lingaziwa kungena inkomo endlini noma kwenzekani. Cha, ozokhuluma ngokuthi bathena abakubo ngalomzi ozosukuma ozosho njalo ukuze nalabo abasangabaza oThomas bazi ukuthi lo mzi uyini ngoba kakhulu abasakungabaza lo mzi ukuthi uyini. Ngakho ke sizocela labo umuntu uzothi ngusibani bani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani abesehlala endabeni kuphela leyo nto azoyisho usibani bani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi yakwabani abesehlala endabeni. Bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini babe bathathu ngapha kuJamengweni kuhlangene nentethelele. Umshumayeli uma ephethe indaba uyahlabelela ukuthi ungafika umbhobha nyamuke ahlale endabeni. Nenkosazane ngokunjalo iyaguqa uma iphethe indaba ihlabelele ufika umbhobho kuyona inqamuke ihlale endabeni. Bonke abakwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Amen. Ubongane wanhlabathi ngalikhetha unyazi lwezulu. Bangcwele benkosi besifikile la ngoJuni sizocela ukuthi ke siyobikela abadala ngokukhona ekhaya. Okwasiphatha kabuhlungu kakhulu ilokuthi bathi abantu abangasekho lokho esikwenza kwekhala lomphefumulo asikuyeke uma singakuyeki bazosibulala. Umshumayeli ke wabese ecela ukuthi asinikele ngembuzi sasingayiphethe kodwa washo ukuthi ubacelela intethelelo ngembuzi. Sitheke masifike ekhaya singakabatsheli abantu egcekeni ukuthi umshumayeli uthe asibuye nembuzi. Kwafona udadewethu osekhaya wathi mfowethu kufika umfundisi ekhaya hamba nomfundisi uSimelane wathi bantu bami sesimgezile umakoti phuthumani bantu bami nibuyisele imbuzi yasekhaya lomphefumulo kuyaphuthuma. Ngase ngixake ukuthi ngoba ngabatsheli labantu ukuthi sisaphathiswe imbuzi ukuthi fanele sinikele imbuzi eyamacala alabo abangafuni ukugezwa. Kuthe kusenjalo ngibikile ukuthi sizoze ekhaya lomphefumulo ngabona sisethempelini angilazi le tempeli ukuthi likuphi kodwa inkonzo iphumile singaphandle njengoba singaphandle kanje inkonzo ingakangeni.
ngisajabulile ukuthi nangu umfundisi kaThamba emhlabeni ubaba ongizalayo ngisajabulile nangu nomfowethu umvangeli bahlezi bonke ngaphandle ngithi ngisawubabingelela kuqhamuka insizwa esasisebenza naye hawiki iyangiphazamisa ngisakwazi ukukhuluma nabo ize iyangena inkonzo ithi mayingena inkonzo ngithi nami haya ngibathi ngene ngaphakathi sihamba nomfowethu osaphila suka eMpumalanga uma ngithi mfowethu uhleleni ngaphandle inkonzo singenile singasuka eMpumalanga uyohlala ngaphandle etempeleni kwenzakalani hayi ngithi ngiyakushiya ngiyangena uma ngithi ngiyangena etempeleni ngibona bonke abantu abasethempelini umuntu nomuntu uguqe eceleni kwethuna ithuna livulekile ngiyababuka labantu abapheli lapha abagcina khona ngibona ubaba umfundisi uphethe inkonzo ngiyabona ukuthi hayi kufanele ngingabe ngisangena nami ngoba wonke umuntu ola ngaphakathi uguqe eceleni kwethuna lakhe livulekile phezulu kufona umfowethu uthi mfowethu kufike ugogo uNdaba ozala umkhulu uthi umndeni usugeziwe kusele mina ngedwa ngihamba emhlabeni ngiyisishosha manje angikwazi kuyofika emndenini nami ngiyogezwa ngicela niyonginikelele ekhaya lomphefumulo nami ngizogezwa hayi kulungile ke unikelelwa kanjani umuntu onje ngoba kahle ukuthi simnikelele ngani sisalindile wafika kumfowethu umshumayela uJabulane wathi mntanami phuthuma uyonginikela enkosini wathi umfowethu ngizowunikela wanganikela wathi uhlaba inkomo eSwazini wagwazwa umese ngoba kayenzile into ayithunywe ukhokho bantwana basezulwini kunengi kodwa ilawo mazwi uNkulunkulu uthi angiwakhulume namhla amen amen yayikhetha inkosi asekuphakameni uphilani lona okhulumayo entabeni zasenkandla enkosini uNtshangase bandla lakwethu lapha ngisukuma nje sengeke ngalubona ulaka likaNkulunkulu ngayibona ngishawa ngemvubu kusho ukuthi ngibona sengoba sengishawa kokugcina kuningi uNkulunkulu engikhombisa kodwa ngikushaya indiva ngingakuboni kahle ngoba ngaba nesibonakaliso ngikhona lapha ekhaya lomphefumulo ngiyibona ngigqoka umnazaletha mangigqokela umnazaletha bese qhamuka oyiphoyisa ethi kumina hawu Hlalsuthi wafaka umnazaletha wawusufaka nophaqe enyaweni kube sengathi bengingakuboni lokho ebese ngibona hawu ngivampela ngifaka ophaqa ebese ngibagungumla labo phaqa laba ngibafaka esikhwameni ngokusheshsha kubuye kuphinde futhi kufike esinye isibonakaliso ngibona ngifake ifoto ngathi ngingena nalo etoilet ayingiphinde nginganaki futhi ebese kuphinda ke kulokhu kwesithathu manje lapho engishawe khona ngayibona ngimi eduze komgwaqo kulomgwaqo ngifaka umnazaletha ngifake namabhuzu enyaweni ebese qhamuka le monto eyiveni ihamba ngesivinini ifike ime lapha eduze kwami ebese kuphuma indoda egqoka umnazaletha eyathi iphoyisa lasezulwini elithunyiwe le ndoda yangishaya ngemvubu yangishaya ngaze ngalala phansi ithi angigumule lamabhuzu hayi lutho kwagumula yangishaya le ndoda ngaze ngawagumula ke lamabhuzu lawa kwasabatana benkosi ngithukile impela ekseni ebese ngikhuluma nomunye umkhokheli ngithi lapha ngibone ngishawa ngimlandise ke lonke udaba ebese ethi lo mkhokheli hayi ntanami umnazaletha awubikanga ekhaya ngesikhathi ubuthatha ebese ngithi mina angazi ngizobika kephi ngoba selokhu ngamukela ukukholwa kaShembe ekhaya bayangizonda abangifuni nakungibona abesethi yena hayi uyobika lapho ohleli khona njengamanje uhleli kephi ngithi mina hayi ngisemqashweni athi hayi bika ke abantu abakini uhamba nabo noma ukephi la ukhona noNkulunkulu ukhona la ukhona hayi ebese ngenze njalo kwabantwana benkosi ngiguqe nje ngithandaze ngibike lonke udaba ngibike obabamkhulu ukuthi mangabe ningena ngamabhuzu esontweni ngoba mina ngisuke nginganiboni ngakwamehla enyama ukuthi kanti ngihamba nani nje nifake icathulo
ngibike konke nje ukuthi mangixoshwa esontweni ushembe niyohlawulela ubani amacaleni. Kusho ukuthi ke bantwana benkosi ngibona ukuthi kwaphenduleka ngoba ngosuku olulandelayo ngabe sengivuka futhi ngibona ngigqoke wona umnazaretha kodwa futhi namba labo phaqa ngathi ngibafakile angathi ngimbethe nengubo yasezayoni ngaphezulu komnazaretha ebese ngibagumula ngokusheshsha labo phaqa ngibafaka esikhwameni ebese ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi kuphendulekile ngoba nakho ngathi sengiyalibona okuyiphutha. Phinde futhi khona esinye isibonakaliso savela ngayibona ngigqoka umnazaletha wakaShembe ngathi ngihleli phansi mangisukuma lapha phansi bese qatha kamagundane lapha enqeni zami aphume lamagundane mangithi ngiyawahubha ngiyabamba abaleka ngene emgodini ebese qhamuka omunye ugogo nje omdala athi ugogo hayi mntanami lamagundane owabone baleka izimfene lezi ezayifuke okhokho bakho babethakatha okwakuyizithixo zabo ababekholelwa kizo. Ngiphatheke kabi ngesikhathi bephuma lamagundane ngizwe ngihanjwe nawubukhuphe ebusweni kusukela lapho ubukhuphe ilokhu kwangiphatha kuze kube manje buyangihamba ebusweni. Ngizocela uNkulunkulu ukuthi ngiyaxolisa ukuthi umnazaretha angibubikanga kukho lapho engangizobika khona kodwa ke sengibikile ngizocela uxolo ukuthi ngize ngishawe ngemvubu. Ngiyaxolisa kakhulu ulaka likaNkulunkulu ngilubonile ebese ngicela ke ukuthi labo bahamba bephathi bethembele eithixweni ukuthi uNkulunkulu ababathuleke ithixo abayekisa ukuthakatha. uNkulunkulu makabusisa kwabangcwele. Ekhethe inkosi yasebutheni bokuphakama nyazi lwezulu. Lo ukhulumayo umfana kwaQwabe elilane ebathenjini phansi kwenkosi uSithole. Mana thengwele ngilapha njena nami ngithunyiwe. Ubona ngixhuma nje ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngizophinda ekhaya ngifike ngithole lesibhaqa esengikhiphe ekhaya. Bafowethu ngilele mangisuka nje kade ngumhla 29 kwafika ukhuluza lubaba wacela itiye. Sawuphuthuma lo msebenzi ekhaya likhulubeze banabo na umsebenzi ngo28 ngesabatha. Bese ngithi ngiyawuhlehlisa kakhulu. Azange ngilale. Ngafa sobonke ngigula kambi. Into eneminyaka 51 years namhlanje lento yayingiphethe. Hayi ke bese kuphoqa ukuthi asiwenze ke lo msebenzi. Sawenza ke. Madlula kona ngize la ngizothi nami ngizongetha umdedele. Mangiza la ngizange ungenise. Kwaliwa nami kakhulu. Maze ngisekhaya sengiyakhala. Ngoba lento bengithi yaphungeka ngalitheli kakhulu. Manje yini? Uma ngilele afike ukhula ngithathe. Ngangena amathe endlini enkulu engayazi ukuphelaphi. Kodwa abantu abakulendlu abahleli njenganathi. Omunye uhleli phezulu komunye. Babovu labantu badala kakhulu. Kodwa babovu umzimba wabo uyaxebuka nje igazi. Bese ngiyathothobala ngime kanje phakathi kwabo. Ngizama ukukhuluma. Abafuni ngikhulume. Abangasemnyango bathathu ngababonayo. Babe nolaka kakhulu bengafuni ukukhuluma. Bazama ukubathulisa labanye ukuthi akulalele ukuthi ngizothini la endlini. Lo ngasemnyango ngathi lona ucabanga ukuthi isethempelini la lo ufuna ithempele. Ngithi ngiyakuphika lo angene emlonyeni. Athi akona esontweni akhuphuka emfanweni lapha. La ngiyakhona eNazaretha. Khona imbiza la. Le mbiza ngiyazibona zinemithi. Gcwele igazi phakathi. Bese kufike emoyeni wami hawu. La abantu bakithi abadala. Amakhosi lawa akithi.
thina kwaQwabe sinegazi lobukhosi. Ngifika ngelanga enkosini ngathi ngeze umcimbi ithi inkosi uNyazi lezulu kini ungawenza umcimbi ungenayo inkomo mewenzela abantu bakini umsebenzi okwenza inkomo. Hawu bahleli kanjena ibo laba ngisesibona lisenjalo akhuluma ngabo ubaba umshumayeli uMajiya ekhayeni lemphefumulo ethi bahambe emhlabeni bedla intelezi belwa izimpi bahubhula abantu abasha beyithwele bathathe abantwana bengakabi abantu bamahlulu bekhinte lezabo yibo laba. Hawu ukusho ukuthi kufuneka ngiyobanikelela ngubani mina ngizobanikela ngani angisebenzi impesheni ngizoyithatha phi imbuzi ezu5 ngunemba bani mina bese ngiyaphaphama ngiphaphama nazi kade ngigula kakhulu ingane zithi angiphinde eGrace ngahlinzwa ngaze ngafaka iphasela la lokuthi ngizophefumula ngalo mangiyendle ngiyangala sengithi kubantwana ngeke ngisaya eGrace ngoba lento abangihlinzela yona iphelile. Uma labantu bakithi khona bakufuna abakhulume ngoba ngeke sebenza imali qashwa abantu qashwa imoto nganjise ephedlela ngibuye ngingasindi kulobo busuku ngavona lesibonakaliso njengoba ngilana ke ngilethe lezo mbuzi ezinhlanu ngeshwa ke ehlanu imbuzi ithe ikhona nje egcekeni impongo yona zikhona lezi sensikazi ezu4 yamani yangabona hawo thamba bafuni ngihambisa impongo kulungile ngeke ngihambe nayo mengasekho kahle ngizohamba nalezi ezu4 kuphela kodwa uma ngibuye ngithola amandla ngiletheke le nenkomo ingifanele ngoba ngatshela ukuthi mina nginegazi lobukhosi inkosi busenikuzweni. Ngiyikhetha inkosi yasePhakameni lo khulumayo uMakhoza ogane ibisini kwaNongoma phansi obukhosi bakwaZwide. Ngilapha ngithunyiwe ngicela ukubongela imndeni yakithi uShembe athe ayikhumbula ngokwakhiwa kwepalace la ekhaya umuzi wenkosi. uShembe uyikhumbulile kakhulu imndeni kusukela lo muzi uqalwa wayikhumbula imndeni yakithi ngokuthi kuze mina ngizosebenza nginikele ngegazi lami la ekhaya. Kuthe inkosi nje ibingakafiki kuJuly ngazibona ngikhona lapha epalace lenkosi ngisebenza kunenhlabathi ebisuswa lapha ebiningi ngayisusa ngifoshelela nje ngifakele amabhareni abantu bekushesha kumsebenzi indlela obuwenzeka ngayo. Ngithe ngisuka ngabe ngiyibona sengiphezulu estezi. Uma ngifika phezulu ngifica le ndawo inamadrawer. Uma ngiwabuka lamadrawer la ngiwubona ukuthi angiwaclean ngoba kusemzini kaNkulunkulu kufanele yonke into ibe clean. Uma ngithi ngiyalivulela oqala livuleke ngeclean ngelisule livuleke lesibili ngilivule ngilisule nalo mase ngivule lesithathu alisavuleki ngisaba ukulivula ngekani ngiliyekele mase ngizovulela lesine nalo livuleke. Lama drawer bemaningi abe u10 kodwa kulana u10 kuvuleke awu3. Kuthe ngisamileke lapho ngisaba ukuthi bazongithethisa ukuthi ngifunani emzini kaNkulunkulu phezulu. Kwavele kwakukhuluma leli khehle livamisa ukukhuluma kumina lingithethisa lasi angithi uthi wena uyahamba ulungiseleke emhlanganweni uyabona umsebenzi osakusalele la bese ngiyathuka ngiyehla la ngihambe mangithi ngiyahamba la sengikhathele ukusebenza lingibize leli khehla lingishayela ikhwela lithi lingikhombotakeni ngishona edakeni linginikeze ifoshela ngilixova udaka ngilixove hayi sendlule leso sibonakaliso ngisiyeke ngithi hayi sengilungiselela emhlanganweni kwaJuly ke manje. Mase ke kwize sabathini lokugcinela likhona la ekhaya lemphefumulo kuthiwe lokugcina ke lesabatha leli wonke umuntu emhlanganweni. Mangifika ke la ngizitshele ukuthi nami isabatha lokugcina leli. Uma sengilele ebusuku yimi lo ngiza la ekhaya ngiyibona ngisekhala emphefumulo ngisebenza abantu sebeyagoduka kimakuvuma ingoduka ngazi kuyazenzakalela khona. Mase kushaya isikhathi sekithi hayi sekuyahlwa ke manje ake ngiyobika phambi kwendlu ukuthi sengiyahamba ekhaya lemphefumulo.
uma ngiguqa phambi kwendlu lapha ekhaya lemphefumulo sengizobika and into ebengizoyikhuluma khona ngiyayazi ukuthi bengizobika nokuthi sengiyahamba ngolesibili ngiyongenisa umdedele ngiyohlala emhlanganweni. Uma ngathi ngiyaqala nje ngiyayibika le ndaba kuvele kushintshe izulu ekhaya lemphefumulo libe mnyama lidume. Bona abantu bayabaleka bayethempelini ngime mina ngibe nesibindi sokuthi hayi ngiyaqhubeka ngiyathandaza. Uma ngathi ngiyaqala ngiyaphimisa livele lingishaya izulu lingilahlele. Uma ngithi ngivuke ngiyibuthe ngibona abantu bayabaleka nami ngibajoyina ngene ethempelini. Mangifika la ethempelini kunezindlu ezakhiweyo eziyisikole kukhona iclass number 1 number 2 kuze kuyofika lezi zindlu lama class abhekele ekhaya lemphefumulo. Uma ngena ku number 1 ngifice ngekho lutho hayi ngithi mina ngeke ngikwazi ukuhlala ngedwa la izulu liduma ngihambe ngicingele amanye ama class ngingene eclass number 4 ngifica abantu abebekhona vele qhamuka umshumayeli ngaleso sikhathi umshumayeli manje ezobheka ukuthi abekhona yini abantu abalinyazwe izulu bese ngithula ngamtshela ukuthi mina lingishayile salese ngimnyekela bese kuthiwa ke asiphumeni la ethempelini sekudedola imndeni endlini ekhaya lemphefumulo imndeni eza la izohlola ukuthi ikulungeleni ukuye emhlanganweni kaJuly. Mase ke iyaphuma ke singime lapha yakubekwa khona isimayo mina bengekho umuntu engimaziyo la ekhaya bekuyimina ngedwa nje. Iphume la ngempela ke imndeni endlini ekhaya lemphefumulo izizongena la ibingena ngama group ingena igroup yokuqala la ngaphakathi bekhona inkosi unyazi lwezulu kodwa into ebeyenza bengayiboni umuntu ebengimbona umshumayeli Majiya obephethe into nje eyiphepha ebuza lemndeni imibuzo uthema ibuza mina bengisese ngaphandle igroup ebengiyikuyona mina beya komalume ngoba khona bakomalume bengibabonile khona mbazi bese sile ngaphakathi angiyibonanga ukuthi yakwabani kodwa ngizwe umshumayeli mase ekhuluma nabo ebiza igama lami lemndeni ibingaphakathi ibigula kakhulu ibigula ngendlela esimanga ubona silabo abantu basosizini kakhulu bese uthi umuntu abahola phambili umshumayeli Majiya bembuza imibuzo uyena ogula kakhulu akabone emehlweni yonke into yakhe ukhubazekile. Uma ke mbuzo Majiya ngisho ukuthi wayembuza ukuthi kubani ingane yena enihamba nayo ngoba ngezwe sekubizwa igama lami kuthiwa ena angingene ngaphakathi ngavele ngasaba mina ukungena ngaphakathi ngalokho ngizenza umuntu ongekho la ekhaya. Wasiqhamuka isalikwazi sakhona ngale ekule group yako malume sathi hey wena avune inkinga wena njalo uma ubizwa sabeli yona inkinga yakho le ukuthi uyabizwa wena usabeli ukade ubiziwe ngaphakathi awuyanga. Hayi bese ngivele ngiyahamba ngiyangena mase ngena sebephelelwe isikhathi bakalelwa isikhathi so ukuthi bazodedela abanye manje sebephelelwe isikhathi bavele baphuma lo ngaphambili ogula kakhulu akakwazi ngisho ukwenza kahle izinto yonke into yakhe nje akakwazi ukuyenza ngisho emehlweni akaboni amthethe isimaji ethi sukuma athi hayi ningamsizi Sukumani uyayazi indlela yakhe mayihamba ubeyicinga ngezandla indlela beguge ngayo lo amkhulu nezinto ayigqokile emanikinike egula nje begula kakhulu bahambe babuyele endlini ekhaya lemphefumulo bese ngena le group yako malume ke mina engihamba nayo kufike kuthiwa nansi ke umsebenzi kumele niwenze ukuze kubonakala ukuthi niyavumeleka ukuthi nidedelwe nemhlanganweni kaJuly. Masinikezwe lo msebenzi lo sithi siyawuqala uvele khamba ugesi kube emnyama hawo ivele ngiphatheke kabi ngizama ukulungisela indaba ukuthi makhanye la mangithi ngiyahamba ngiyalapha phambi kwendlu ekhaya lemphefumulo ngifuna kulungele into ukuthi khanye uvele ubuye ugesi ngigijima ngithi asisheshiseni ngoba sonke siyakufuna ke emhlanganweni kathi ngisasheshiseni ngiyabatshela abantu ukuthi asheshiseni mabebuka leli phepha leli bathi hey wena ucathi ulula lo msebenzi sinika zona funda wena lento sinikezwe yona mangithi ngiyayibuka lembhalo le ayibonakala lembhalo ukuthi ichaza ukuthini ngithi hayi ngoba siyafuna emhlanganweni asizameni ukuyifoster lento ekuthiwa siyenze ukuze sizohamba mangithi siyayenza lento kuvele kube emnyama futhi size sikhanyisa ama lights ngamafoni nawo avela khanye kancane hayi kuvele kwendluleke lapho kusho ukuthi umuntu seyahamba manje uyongenisa umdedele ngize la ngizongenisa ngizocela ungenisa umdedele hayi uma ngicela kungenisa umdedele hayi ngihambe ngolesibili kwangena umdedele bese ke mangithi ngi-episode ngilele ngizovuka ngiye kumdedele ngiyibone ngifaka ibhlukwe ngiyongenisa umdedele ngithi hawu manje leli bhlukwe sengilifakile bavele bengihleke ngemuva bethi hey angithi wena uhamba nefebe nonondindo ngivele ngiphatheke kabi ngiyikongenisa kunjalo umdedele
mase ngibuyile ukungena simdedele ngiphuphe komalume nghlini isibaya kungena izinkomo ezibomvu eziboshwe ngamaketangu zizongena isibayeni kade ngiyongenisa umdedele. Hayi ngiqhubeke ngize ngibona ukuthi inzima lento angibuye ngize ekhala emphefumulo. Kanti indaba inkulu kufanele mina ngibe la ekhaya ekhala emphefumulo. Imndeni yakithi ayingakadedelwa ukuthi isingahamba iye ebuhleni yongenisa umdedele. Imndeni yakithi iziyadedelwa ngolesihlanu, umdedele wangena ngolesibili mhla ka1. Kodwa yakithi imndeni iziyadedelwa ngolesihlanu ukuthi singaye emhlanganweni. Ngoba ngathi ngifikile la ngolesine kuzofika intandane ngoba ngeza lonke lelo viki ekhala emphefumulo. Kuthe makufika intandane la ngolesine kanti indaba inkulu exoxwa ngalezi intandane ezifika la ekhaya engihlale ngithunywa kuthiwa kunodako oluningi ekhala emphefumulo kumele uyosebenza. Uma ngilele ebusuku ngiyalapha ngiwasha amathuluzi kade kufika intandane la ngiwashela amathuluzi lawo. Uma sengiwawashela amathuluzi ngiwakhipha emhosheni kanje kuvele kuphenduke kubo nodoli lo ehalf lo wasesaluni ovela ikhanda kuphela nezinwele zakhona. Mase ngifaka ebhareni lelikhanda leli athi umkhulu lo lapha emanzini athi hey susa lezo nwele lezi uyilahlele. Ngisuse zonke lezi nwele lezi samakhandabo labo nodoli bephume bebahle emanzini emfuleni lo la ekhala emphefumulo bephume bebahle labo nodoli laba sibafaka ebhareni. Wase kuthi ke ngingade ngilele nje ebusuku ke ngalelo langa lelo ngase ngiyahamba ngade ngilele ngayibona izulu line ebusuku uma amakhona uzimbela abanye manje abakhulu okugcina ngithengilele ebusuku ngabona izimonto la ekhaya ngiyibona ngilele la ekhaya izimonto eziningi ziphuma zishaya ulayini omningi seyiphuma lezi izimoto lezi la qhamuka la likhehla lathi vuka sesiyahamba manje siyebuhleni nangempela ngavuka ngagibela kule moto lena itraffic la ekhaya emphefumulo kuphuma izimoto sezibheke ebuhleni kodwa eyakithi engangigibela idriver leli khehla lokomalume yahamba yazofika ebuhleni Kosibusise nikuzwile. Ngiyakhetha uNyazi Lwezulu. Igama lami nguNonhlahla wakwaSibiya eMandeni ngaphansi kwenkosi uMathonsi. Ngigcina ngilana ngangizocela enkosini ukubuza ukuthi umkhulu kanti wayenzani inkosi uShembe. Ngafike ngasebenza thema sengihamba wathi bamaji ungahambi qala phansi usebenze kwakuthuthwa inhlabathi ayibekwa lapha iyokhanda ePalace ngaqala phansi ngasebenza ngaze ngahamba ngomsombuluko ngathi uma ngifika ekhaya ngafike ngahlala ngalala kwathi inkonzo yatambama ulala nathi ngase ngiseqala kuthandazwe ngeza umkhuleza ngathi mina umkhulu wena wenzani uyangiqilaza ukhulumi wasethi umkhulu wemzukulu into engayenza kuShembe inkosi umqalo wendlela ngahamba ngayolanda inyoka mangilanda lenyoka le ngangifuna ukubulala inkosi umqalo wendlela ayikho indlela embi nebhlungu engayenzanga ukuzama ukubulala inkosi umqalo wendlela uthe uma sengibona ukuthi inkosi ayifi ngiyahluleka ngase ngibaqeda bonke abantu bakwaSibiya ngalenyoka wabaqeda wababulala ingane useyiveza ukuthi lezi ingane wayibulala kanjani uyangitshengisa ukuthi umuntu wayemkopolota kanjani ulimi emhlinze emkhipha izibili zakhe wasethi hamba mzukulu ungele enkosini uyongicelela uxolo uma nje ikhiphile yathi yangixolela niyokwazi ukungihlawulela ekhala emphefumulo mase ngithi mina wemkhulu kanti isiphi isizathu esakwenza uze ufune ukubulala inkosi uthi umkhulu isizathu samenza ukuthi afune ukubulala umqalo wendlela wayefuna amandla kamqalo wendlela yena kahle umkhulu wayefuna ukuthi abantu bekhonze yena kunokuba bekhonza uShembe usethi la ngikhona uShembe umuntu onamandla amen usethi sesihamba ke inkosi yayisempuza masifike empuza ngihamba noma sesibamba ulayini sengizofika nje enkosini ngase ngu number 3 kuvele kuvalwe ngene izimbenke
ngitshela umshumayeli athi umshumayeli nikela la embhengeni uzokuphendula uma nginikele embhengeni nginikele ngathi uma ngisukuma nje ngiphambana nomshumayeli avela kukhuluma umkhulu athi mzukulu uphuthuma olanda inkomo uyise enkosini ngabuyela ekhaya ngabatshela sazama sesitholile inkomo sizoyisa ebuhleni ngesonto lokuqala kwawulesihlanu sekusile sizohamba ntambama ngathi uma ngilele ngolesihlanu ngaphupha engazi ukuthi kuqhamuka inyanga lenyanga uma igijima ishona nga ihamba nenkanyezi ngiyabatshela ngithi mina ibona inyanga igijima bevele benganginaki endlini uma ngiphuma mina egcekeni phandle lenyanga lena ithi mayisiphezulu kucwebile nje sibhakabhaka ishintshe ingabi inyanga ivele kuba umqalo wendlela kube inkosi ilanga kube inkosi inyanga kube inkosi uthini kuthi uma ngabe sekuzofika kwinkosi unyazi lwezulu ivele ishintshe ingabi inkosi unyazi lwezulu kube enye into enamaphiko umbala wayo ungamanzi kuthiwa yiboya ingilozi kaShembe ivele ishintshe ithi mayishintsha ikuduma izulu uqhasa imbala emkhulu ethi mayiphenduka ngithuthumele avela ithi mayiza lento ngombani iza ngamandla iqonde emzini wasekhaya ithi mayifika ibonakala ivele iphenduka kube ingubo eblue imboza umuzi wasekhaya wonke ithi uma umboza umuzi wasekhaya kuthiwa nayo ingilozi kaShembe amen sambe masamba sifike ngesabatha sibamba ulayini masofika sambe so ithi kuthiwa solanda inkomo masamba solanda inkomo la sibophele khona egcawini masifika inkomo ivele ingafuni umuntu ilwe nabantu inkomo ngivele ngithi wemkhulu walusa wena ngithi awungene ngimthathele inkomo ngihambise ethi umkhulu kulungile engene umkhulu ngimuzi ukuthi yabo nje manje ngiyikhehla ke nje manje ngiqaqa inkomo ehlahleni ngibophele esandleni ngishaya ngithi asambe mkhulu hayi ahamba inkomo yazi yongena esangweni lenkosi iqhutshwa yimini athi uma ngifika enkosini ngalibika udaba ngathi inkosi ngilengizela icala umkhulu walethi isiqalekise ekhaya kunenyoka ephilayo lapha ekhaya umkhulu owalethayo ebusuku yavuka iphila kimi iyasho futhi ukuthi bonke abakaSibiya ababe nekhwama lokhu zedla babevuka lalela ke mzukulu indlela babevuka ngayo babefike beqale bebabathandazi bebezinyanga bebe izangoma mase bebe kuthiwa bona banamandla kakhulu mase thiwa abahambe bolanda abantu abadala emfuleni ngesikhathi bolanda abantu abadala emfuleni balanda inyoka babe ngenisa kanjalo ke ngivuke ngesikhathi abuya nenyoka emanzini uzoyamkela ngenkomo esangweni ngesikhathi ayamkele kweyima ingena kanjani inkomo yavuka yaphila ephindi babulale beqhubeka kanjalo beqhubeka ilanda emanzini ithi izangoma ngoba ihamba kuthiwa mbani olanda abantu abadala emfuleni akubona abantu abadala isithwala lezabayila zefuleni bephinde beyivuse iqhubeke ibulala abantu inkosi ke ithi kukunina ukuthi umkhulu wenu nimxolisela ngani ngathi inkosi siphethe isithole wanele nje wathi uNkulunkulu inkosi inibusise kwangathi ikhonto esisuka kimi sabuya sezekhaya ngathi nje uma ngifika ekhaya wathi afika ugogo wathi phuthuma uhambe uyekhala emphefumulo uyoguqela umkhulu wakho bemphuca isikhwama bephinde futhi bemphuce inyoka esandleni sakhe ngoba umkhulu wakho into wayazi emhlabeni wayazi ukuthi inyoka uyayibamba ayenza umuthi uyayibamba ayidle uyayibamba alumba abantu ingakho umzimba wakho nesisu sakho sithwele inyoka umkhulu wakho uphila kuwe inyoka bengizizwa ke vele ihamba kimi kodwa ngalithola iqiniso ukuthi kahle kahle yilensila kalomkhulu uphila ngale nyoka ngoba ngizile la kuthi umkhulu angizomguqela ngokuthi aphucwe isikhwama aphucwe nje isikhwama nenyoka esandleni sakhe esiphucwe inkosi ibusise igama ugcinile ngwashandu ngiqhamuka la emaqadini ngaphansi kwenkosi uNgqobo ngithunywe uNkulunkulu unyazi lezulu ngesonto lesibili la
lomhlangano ngesabatha nje lesibili ngoba kwasa ngivuke kuleli phupho noma kusibonakaliso uNkulunkulu ethi angize la ekhaya lemphefumulo ngizothetha amacala ami akufune ngabe ngisebuhleni ngoba kufanele ngabe ngila esigcawini sokuthetha amacala ngoba kudingeka ukuthi ngithole lensipho ezokwazi ukungeza kwasho ukuthi ke ngathi mangibuya ngavele ngangena ku7 days ngase ngafika ngesabatha leli lokuvala umhlangano ngawashoka amacala engangisawakhumbula ngaleso sikhathi kodwa ke kwafika kumina ukuthi ayi ngathi kusele khona leli engakalisho engilibona ukuthi liyicala nalo ngathi nje siphuza nomakhelwane wami intombazane nje bengangijwayele noma esikhule nayo kwasho ukuthi yashonelwa umuntu athandana naye wase wacela kumina ukuthi ucela ukuthi alale naye indoda le ayokhipha kuyona isigcwagcwa ayokhipha kuyona isimnyama ngayo wathi ngicela ngimlalise ekhaya nangempela ke ngavuma nami balala ke lapha ekamereni so ngizocela intethelelo kuNkulunkulu ngizocela intethelelo emndenini wami kubazali bami ukuthi ngangcolisa umuzi wabo ngokuthi ngilalise umngani wami noma umakhelwane wami emzini wabo nendoda ngicela futhi uNkulunkulu angikhiphe amadliso lawa engangiwadlile ngwadliso umfundisi wami wakahlaba ihlangane ngalesikhathi ngisangambona uNkulunkulu ngadliswa futhi nawo umamncane wobaba wengane zami wangifakela idliso ngizocela kuShembu unyazi lezulu ukuthi ngicela ngikhiphe wonke lawo madliso alaphe nalabo ababeqale basendulo kuyibona ababeqale ukudliswa abageze abakhipha amadliso nalezi ingcabe engangicabanga ngizona nalomuthi njengangudla ngisayisangoma ngisathwasa konke lokho ngicela uShembu angigeze ageze kumina ngiphile nami ngibe umntwana nje oyinazarethe ongihlambulukile ngayonke indlela amen. Uzokhulumeka manje? Yebo. Zama ndodana. Unyazi lenkosi lithi Manazaretha amahle ongagezile uhlalelene engagezanga ongahlambukile uhlalelene engahlambukanga isikhathi sesisifishane amen. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Bantwana bahle basezulwini siyabonga kumvelinqanga unyazi lwezulu uba asakhele inkundla emhlabeni yokuzothetha amacala emphefumulo yabazali bethu. Amen. Inkundla ikhona emhlabeni khona uma high court uma supreme court noma international court la kuqulwa khona amacala enyama yethu kodwa azekho inkundla la kuthethwa khona amacala emphefumulo. uShembe uwakhile lo mfula wawubeka ezweni laseMaqadini wawethi igama wathi ikhala emphefumulo. Inkundla yabo sadideka ke thina mayesho njalo uNkulunkulu unyazi lwezulu lithi ikhala emphefumulo saxakeka ukuthi ngoba sinawo amehlo okubona sizoyibona ngani imphefumulo uma isikhona. Sasingamazi kuNkulunkulu ngoba indlela zakhe azaziwa. Naku namhlanje nami ngiyaqala ukufika sengizwela ukuthi awu kanti wayethini uNkulunkulu mayethi ikhala emphefumulo. Naba bekhuluma ngemphefumulo abantwana. Nami nawe ngolunye usuku uma ethandile umvelinqanga abantu bakini bayoyibeka indaba etafuleni phezulu kwenhliziyo yakho ukuthi mntanami nawo umthwalo esiwuthwele. Ngiyacela ke nami kumvelinqanga unyazi lwezulu uba afihle ubungane bami afihle nokwazi nokukhuluma nokuqonda kwami akuqede abese ngiqinisa uNkulunkulu ngoba ngibuthakathaka kade ngisesibhedlela kodwa uNkulunkulu akamvumele omubi ukuthi enze intando yakhe.
nakuwe nakimi bakhona abantu ababaseyibhedlela kodwa behleli ekhaya bengayiboni baseyibhedlela ngenxa yokugula kwemphefumulo yabo. Namandla uNkulunkulu unamandla ngoba akavumanga ukuthi omubi intando yakhe yenzeke. Bantwana bahle basezulwini ngicela uNkulunkulu angifihle ivesi nje libe linye esihlabeleleni samashumi ayishagalolunye nantathu 93. Ngiyabonga nguye onguye ngiyabonga etu siyabonga nguye onguye siyabonga 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 Nkosi amaNazaretha siyabonga Atele siyabonga Nkosi siyabonga sumganise siyabonga siyabonga sumganisi siyabonga nokubonga Siyacela kuMveli Nqangi uNyazi lwezulu ukuba asingenele imali beni abazali bethu. Abazali bethu afike abavukuze abese batshala iqiniso ukuthi bavuke neqiniso einhlizweni zethu. Einhlizweni zabo lihlume icile iqiniso lingapheli ukuze athi maye bapha amandla bezokhuluma nathi bakhuluma okuyisiminya baye ukukhuluma ubuqili ngoba bahlele ethune nje baboshwe yiwona amanga nobuqili nenkohliso. Kunezinto eziningi ezisehlelayo abantwana benkosi. Nami nawo kuyakwehlela umuntu athi ngisenza itiye ngenzela ukhulu wami ngenzela umkhulu wami ngenzela ubaba wami. Itiye ngicabanga ukuthi seliphuzwa umuntu osuke seyiphumulele nje engenalutho njengoba kuthiwa itiye. Umuntu ufika ahlabe inkomo nezimbuzi athi wenza itiye okuphawu lokuthi lento ayenzayo ayikho ngoba wenzela umuntu into engekho. Ngitshwa phuna indaba engizwe ikhulunywa omunye umfowethu la ethi wenza itiye ubenzela abantu bakubo egcineni wasezotshengiswa labantu bakubo betakishele bebovu begcwele igazi betakishiwe. Manje mawuthi wenzela umkhulu wakhe itiye wenzela umuntu vele owashawa yiyona imindeni yabo ngoba bethi abayinakile umenzela kanjani lo tiye futhi itiye liyaphuzwa
ngiyacabanga itiye nje abantu abakhonza itiye baliphuza sebeqeda ukudla umuntu esuke sehlisa nje ukudla mawuthi wenzela abazali bakhe itiye kuyacaca ukuthi vele usuke wenza into engekho into ke engiyikhalelayo engiyicela uNkulunkulu nesicela uNkulunkulu ukuthi akasingenele emalibeni kubona abafundisa iqiniso ukuthi niyabona ngoba vele niboshelwe amanga nobuqili kuzosiza ngani ukuvuka enganeni zeni niqamba amanga nithi abanenzela itiye abantwana ngiyaxolisa kuzosiza ngani ngoba nalapho basamosha ngoba naleli tiye sithi siyabenzela ngene ezikweletini sithi siyabalungiselela engaba abantu bakhuluma iqiniso njengoba kade kusho le ntombi yakasibiya ukuthi ukhokho wakhe ugcine evumile ukuthi waye umntakade ethwele ngenyoka lento ikhulunywa mihla namazolo la ekhaya emphefumulo ukuthi nathi maNazaretha sesitholakala sigxumagxume empophomeni umbuzo siyasibuze wona ukuthi ukhona umshembe empophomeni unyazi lwezulu lukhona yini empophomeni lukhona yini unyazi lwezulu njengoba namhlanje sithatha siso lwandle kuba sengazi ukuthi mhlambe sibulala imisebenzi yabantu masisho njalo kanti sisuke sikhuluma into uNkulunkulu athi asikhulume ngoba uNkulunkulu akekho lapha empophomeni le ndoda embi eyahlubuka uNkulunkulu ezulwini eyingilosi enkulu mayixoshwa ezulwini yadilika ungena emanzini yacasha emanzini eyizibeni yacasha emaweni eyintabeni emgedeni manje masuka thina futhi manje sithi semgedeni semaweni ngengizwe umuntu athi ubothi mawuhluphekile uphume ekhaya uhambe uyothandaza emgedeni uyothandaza entabeni ushembe kuphela ukwazi ukugunyaza abantu ukuthi abaye entabeni amen ngoba yena umveli nqanga amen unyazi lwezulu manje suke lithi sentabeni kusuke kusho uNkulunkulu adambane entabeni bantu bami amen hayi ukuthi kusuka umuntu athamba uyothandaza entabeni uzofica abantu entabeni ngoba entabeni kunabantu ababelwa izimpi emandulo baphelela khona entabeni uyothandaza uthini kubantu bevuza igazi athi umuntu uyabona uma ubona izinto ziyabheda ubophuma uhamba uyehlane uyokwenzana ehlane yini oyithandaza ehlane ngoba lapha ehlane ila kuhleli khona imkhovu nemkhunkulu yabakhunkulu lapho babefihla khona ilwane zabo uyothandaza abani lapho ushembe kuphela ngoba yena uNkulunkulu maye efika ehlathini kuyihlathi igcwele ilwane nake eGibisi kwakuyihlathi labathakathi bebeke ilwane kodwa wafuka wakhuluma ngezwi ushembe wathi phumani la le ndawo isizoba umuzi wasezulwini zaphuma wena ke mawuyothandaza uyakwazi ukuyixosha lezo ilwane ezafuya omajiya bebophele khona lapho ushembe uthe emzini wendoda khona ikhawu lapho khona uphume endlini uhambe uyoguqa phambi uyoguqa eminyango wayesethi nibobeka amatshe amhlophe isikhathi sikakhulu imithandazo yango-12 ngomthetho kufanele imizi yamadoda nje eyakhiwe emakhaya noma ke la ukhona mayikhona indawo enkulu bese ubeka amatshe amhlophe olinda kube ithempeli lasegcekeni ila uphuma khona ngo-12 uyothandaza khona amen hayi ukuthi uphume egcekeni kini uye entabeni njengoba izwe selibole kanje kugcwele imimoya yabakhunkuli umhlaba wonke usuke usiyothandaza ubani masoshiya kwenu uhambe uyothandaza entabeni abantu bayacelwa njengoba lapha ekhaya emphefumulo sizokhuliswa sokukhulisela lokuthi sikhulisela ukuthi sifunde imvelo uNkulunkulu ayilethile emhlabeni okhokho bethu abaphunyuka ukuyilandela bagcina bona bebona ukuthi ngcono bakhanda izithixo zabo lezi izithixo zabo bayidumisa noma bese sekufeni bese befuna ukuyithela kithi siphuma uNkulunkulu sesimphethe silandele izithixo zabo ingakho ke sithi masiqala ukukhuluma sicela ushemba singenele emalibeni
abashumayeze bavuma izwi lakho Shembe balahle ithixo. Amen. Umne wethu kade ekhuluma othi umndeni wakubo ugcine egcineni ulivezile iqhina. Kwakobani lapha babethi abaphume bangaye ekhaya emphefumulo. Uhleze kukhulunywa lapha ekhaya emphefumulo uthi khona abantu athi mayese babutha uNkulunkulu ebalethe ekhaya emphefumulo mase nemnxusile uShembe ukuthi inkosi siyakunxusa ngalesibhuzazana ukuthi inkosi usibuthele yonke imphefumulo ezizulwane ngezizulwane zeintandane zakithi ezabhubha kusukela emandulo lapho zafela khona ezafela empini ezathwetshulwa ezahungulwa ezathwetshulwa ezenziwa yonke imikhuba. Akekho umuntu ongacasha athi hayi abakithi ngoba thina sizalele eMnazaretheni oba umkhulu bamba nomqalo wendlela bese uthi wena konke kwalunga uma okhokho bakho bengazange bamsebenzisa umqalo wendlela. Khona abantu abangazange bamsebenzisa uNkulunkulu babehamba naye bemlandela. uNkulunkulu uyasetshenziswa uyathunywa. Uthi inkosi siyakuthuma hamba usiye lenkosi egodini zosizo usilandele imindeni yethu. uNkulunkulu kuyanxuswa nasendulo kwakunjalo kwakuthathwa inkomo kuthathwe ibhuzazana kuthathwa inkomo kuthathwa ithokazi kwanje kuyonxusa uNkulunkulu kuthathwe iqabethe ukudla kuyonxusa uNkulunkulu. Akukho kusha ngaphansi komthunzi welanga wakuvesa ukukhona namanje kusenjalo. Kodwa uShembe akashongo akajahile inkomo nembuzi ujaha inhliziyo yakhe ephelele. Amen. Khona kade ekhuluma nje la ukuthi ngokusebenza imindeni yakubo owaqaqa amafindo uNkulunkulu. Amen. Kunje ngokunikela ungaqhubi imbuzi phambili qhuba inhliziyo yakho iphelele nenhliziyo yakhe ethembela uNkulunkulu. Imbuzi iza kamuva nenkomo nomnikelo wemali uza kamuva. uShembe ufuna lokho kumuntu inhliziyo ephelele nawe uyithuma ingane yakho engathanda inhliziyo yakho ukuze uze usho ukuthi uzoyithuma kanjani lento ngoba ngiyayibona ayifuni. Funa phela nawe thanda. Amen. Ukufuna ukuthi uthande eqala. Thanda nje uNkulunkulu ewuvulile lomfula thanda ukuthi umndeni wakho ungene. Amen. Uzobusuvula ibaya zabo bakunike. Amen. Ngifuna umtshontsha kulento lekhulunywa umne wethu oqala ukukhuluma ukuthi lento ehlela umne wethu iyokwehlela wena kanti uyivaka. Yena ungcono ngoba uliqhawe. Azange ngathi mayezwa ukukhuluma okhokho bakhe bethi hey ngiyapha ekhaya emphefumulo nisonibulala abese yadela ngoba kwawivesi kwakuyindoda eyiqhawe. Kukhona abantu abaxoshwayo emndenini basulwe ngenxa yokuthakatha. Athi uma uqoqa umndeni kusho wona ukuthi inkosi lo ungamlandi lo sinjeni nje uyena. Bese kuqoqeke eminye imindeni engaqoqwa hlale ngaphandle komuzi. Mayehleli ngaphandle komuzi engangenanga futhi nalapha ekhaya emphefumulo ucabanga ukuthi uzothi mayifika yena akhuluma into enhle. Yibo labo abantu abanjalo kube khona izalukwazi ezahamba zona emendo yazo zibe honondindwa egcekeni zaba ngababulala egcekeni. Lawo lo mndeni awuqoqeki ngoba awukwazi ukuhlangana nomndeni ohamba emhlabeni nje ngokubhubha kwasezweni. Awuqoqeki. Manje ke lawo bantu abanjalo bagcina sebehlangene sebenetulu abalakhayo lokuthi umndeni usuqoqiwe usekhala emphefumulo usalungiswa uShembe thina ake sivele kulezi ingane ngoba zazi lutho sizenze bona bese beqhamuka ke banibhimbise bathi sihlele sangweni singeniseni hambani niye kumajiya uzosimemeza umajiya singene ekhaya. uShembe ngafika aqoqa abantu emagumbeni omani okufa ethuneni ababeke ekhaya emphefumulo bese bebona bese beqhamuka sebethi basesangweni bangeniseni sebegeziwe. Ubuqili lobo akubona laba abantu abaqoqa uShembe yilezi izibozi ezingazange zize ziqoqwe ngoba umndeni wayisula wayichitha. Uyabona ukuthi uma sikhulile ngomqondo kuyasiphoqa ukuthi sigcine simcelile uNkulunkulu ukuthi inkosi siyacela ngale nkomo esinayo imbuzi ukuthi labo Shembe oyingcwele abahambe besuliwe emndenini bexoshiwe emndenini mase uyiqoqa umndeni nabo inkosi bancengele emndenini
ubathethelele Nkosi bathethelele Nkosi bakhumisana umlotha bathethelele ngoba babengena uLucifer. Sicela Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi mase baqoqa nabo baqoqe laba bavinjwa emndeni bangangeni ngoba besulwe emndeni. Ithi Nkosi inyanga yezulu uShembe uyathethelela. Amen. Kodwa izulu lomndeni alithethelele. Uthi abantu bomndeni babukhuni kaba bathethelele. Manje nangesikhathi ke sizonikela thina sithi akabaqoqo uNkulunkulu khona abangaqoqeki ngoba bavinjwa ibonke niyaphi nina nasona nina eminyakeni yenkosi uThingo lenkosazana sake sathunywa uNkulunkulu uThingo lenkosazana emzini wakubo kaMfundisi khona umfundisi owamfishana ukhubisa nathi saseyithohlongana zabafana masifika kulomuzi sithandaza senze umthandazo wokulala sekukhuluma ikhehla umolokazana wakhona umama lo ozala lensizwe esimemile uthi siyothetha icala la kubo lithi leli khehla lo mfana akanitsheli bantu bami uyise wakhe wayenenhliziyo ebukhulu ngoba wayembathwe yithina wayethi mayixabana nomuntu khona eNazaretha ethi mayithi sengathi ungafa wayefa umuntu engazange amenze lutho mayithenjele kumuntu awusuka wena sengathi ungamane ulimali wayilimali umuntu uthi izwi lakhe lo ubaba lomfana lalilimbi ngoba kwakusuke kukhuluma thina ngomlomo wakhe siqalekisa uthi kodwa ngesikhathi umndeni usuqoqa uzogeza wavinjwa yena esangweni kwathi ungangeni wena ngoba wena waqeda abantu nomlomo wakho omubi uthi ke uyena lo hlupha lomfana azange angene naye uzele nezizukulwane sakhe esiphume esendeni lakhe asikwazi ukusondela emndenini ngoba siphethe insila yakhe umukhokho wakho eboshela ukuba umthakathi ngeke uze udlule wena uyongena ezulwini ngoba ukhokho wakho umthakathi uya ezulwini kakhokho wakho ukhokho wakho eboshwe lapho nemfene zakhe uyoya khona umzwile lo utheni ade khuluma uthi wayebona uphuma ngemuva kuyena magundane lawo magundane kwajike kwayizimfene zikamkhulu wakhe kwakuyizithixo zakhe manje ke mawuthatha ukubheka umuntu onjalo ngamvuma kanjani uNkulunkulu ngoba usaboshwe izimfene zakhe zithi lezi imfene uyapho wena wazini ngoNkulunkulu wena inganona wawufuye thina wena ukhonza uNkulunkulu wethu akulula ukuthi lo muntu onjalo abezana afike nje abesevuma athi ngoba usuyiNazaretha nami sengiyiNazaretha bayiluleka bethi awubikanga ubuNazaretha ubikela abantu behleli nezimfene ubikela abantu behleli nenyoka ubuNazaretha uShembe akanali icala mayethi uma usukhetha inkosi kufanele uhambe uyobika ubuNazaretha uShembe akakwazi uthi ethi umthetho ubekile emhlabeni aphinde futhi awuguqula akhulume ngokuchibiyela kuningi ukukhulunywa la ekhaya emphefumulo esikutshelwa unyazi lwezulu kodwa ngeke akukhulume eparadise ngoba uNkulunkulu wamisa umthetho ake ngilinganise nje uShembe uthi wena ndodakazi yami uma uyiphathe kahle uyobusiswa ngokukhula ubusiswe ngokugana nenzalo umzimba wakhe yakubusisa kodwa uShembe uyazi ukuthi oma bethu bazizala bengakakhuli bengakhulanga basizala bengagananga kodwa uShembe akayikhulume lo leparadise ngobona umthetho wawusho uqeda nje wathi umuntu ingane iqala ikhule ithi mase ikhulile bese ibusiswa ngokugana ithi mase ibusiswa ngokugana bese iyazala awazi uShembe athi misa umthetho bese ephinde futhi uguquka kodwa uyakwazi uShembe ukuthi akhulume ngomlomo wabavangeli ngabefundisi nabashumayeli nangabantu bakini ukuthi hambani intshela umntwana ukuthi hayi lesi sibongo asibiza kusona sakhe ingane uzalele konina lona kodwa yena yakumza uShembe eparadise ebalula lokho njalo ngoba yena uNkulunkulu umthetho umisile uthi akazi ukuthi khona ingane kufanele ikhulelwe kubo ihleli kubo umthetho umisile nje uShembe ukwakhe ikhala emphefumulo ngoba kuzochibiyelwa into enjalo khona abantu ababiza ibongo zize ibizwe nayizukulwane zazo kanti isibongo esingekho siyinhlamba ngoba ukhokho wakhe azange azamlobola ukhokhokazi wakubo azange enze lutho wamphanga nje phela kuqala amadoda amayibutho ayisatha mayithe ngithatheleni leyangane
kanti kuphuma insizwa fike zimthatha ingane yomuntu azomenza umfazi ngokungemthetho bese kukhulula ingane zibiza isibongo sikamphangi kuze kwenziwe amasiko lapha ekhaya kwenziwe yonke into namasiko mayenziwa futhi ngoba lo muntu uyisiqhwaga akanankomo ezakhe inkomo uyithola ngokuqhwaga eyiphuca abantu ngenkani kwenzela ingane umemulo kwenziwe ingane omhlonyane ngenkomo eyivuza igazi labanomzana ababulele waphanga inkomo zabo lo muzi uNkulunkulu njengoba wakhile uzokhuculula insila enzima abantu abayinakile sonke sigijima siyofuna ukuyishayisa ngesifuba kushemba unyazi lwezulu kodwa uNkulunkulu abuka athi awubheke lo muntu uzanempe engakanani phambi kwakho kodwa ngeke akutshele ushemba ngoba uzohlubuka uzotshelwa-ke ekhaya emphefumulo ngoba uzokhuliswa ukuthi ayikho into esiyijaha uNkulunkulu uphelele wayevese ekhona emandulo wadala izulu nomhlaba wayesebakhona amen uyomshiya ungene enhlabathini umfice futhi enhlabathini ungakwazi ukuya kuyena silapha nje ekhaya emphefumulo ngoba amathuna abazali bethu aqumbile abadlulanga ethuneni umuntu udlule ethuneni kodwa bona wazange badlule baqumbe khona ethuneni akudluleki ithuna libavimbile umbuzo kobuza ushemba ukuthi-ke uzobika umNazaretha ubike umNazaretha kubantu befuye iy'nyoka kuzosiza ngani naye nje intombi yakasibiya ithi ukhokho wakhe wayegadla umqali wendlela wena uyobika umNazaretha uyobika kumuntu owayengabufuni ubuNazaretha noNkulunkulu obuNazaretha ushemba uzosikhulisa ekhaya emphefumulo ukuthi noma siyilandele imiyalo kaNkulunkulu asiqale sishanele phela egcekeni inyanga yezulu yasho njalo yathi hambani ushanela amagceke abantu bavezana bathenga imishanele ebuhleni laba awo-businessmen abathanda imali kakhulu omajiya bagijima uba besanda ukusho nje ukuthi hambani oshanele emagcekeni bashaya ucingo waphuma iy'moto bayothenga imishanele emakethe babuya babeka phambi kwathiwa nangu ubusiso uNkulunkulu uthengela bathenga imishanele abantu nangu umvangeli wakithi wayekhona ngaleyo mihla bayakwazi lokho nami ngayithenga nawe wayithenga bafike baliqwala inhlabathi egcekeni bashanela amagceke kwanje babuya bayoqhunisula amehlo uNkulunkulu baba sezishanelile imizi yobaba omkhulu uyabona phela uNkulunkulu abota labantu abezwe nishanele kanjani hayi baba sayithenga la ebuhleni imshanele ibusisiwe njengoba naso ebuhleni kudayiswa ngisho impepho ebuhleni uthi wayi uma uthenga ebuhleni nje hawu uthenge unqo wempepho uthi uNkulunkulu hayi nina niyakanga nina ngitheni na hambani oshanela imizi yoyihlo omkhulu ukuze oyihlo omkhulu benu manikhuluma banizwe ngithi hambani olungisa amathongo ayagula angcolile angithi umzwile lo wasekuseni uthi ubelokwe egqoka iy'mbadada njalo egqoka umNazaretha ney'cathulo namateki egcineni kuyavela ukuthi naba abantu bebolile ehlathini abantu bakubo babenza imkhuba yena ugqoka ingubo emhlophe sonke sinjalo unenhlanhla-ke yena ngoba ubabonile abantu bakubo wena ongakayiboni-ke ulinda ukuthi uzubona ngoba usuzwile nje sukuma phela nawe ikuphi ekufanele sikwenze akukho asazi ukuthi okhokho bethu babenza miphi imikhuba nemigilingwane kodwa ushembe uNkulunkulu usenzele kwabalula uthi abantu abamani nawo amandla hlanganani nozalo mani nawo amandla nithole ibhuzazana maye khona amandla eyokuqala imbuzi inkosi yamakhosi siyacela ngale mbuzi ukuthi usibuthele sonke izizukulwane siyamthuma ushembe njengoba kuthiwa uthumekile nje amen ngene emathuneni nkosi yobafuna bathungathe abahamba nkosi ibonile emhlabeni amakhosi noNdlunkulu nenzalana nezizukulwane ngezizukulwane zonke zolibo lomndeni wakithi ulibuthele ekhaya emphefumulo uthula ithixo nkosi ugeze ulihlambulule imbuzi yesibili inkosi sizalwa siphuma esijwini sabathakathi nabakhunkulu nabacwi sicela nkosi ubathule ithixo njengalo mntwana wakasibiya nje sebezokwazi ukumthula manje ukhokho wakhe athuleke
Amen. Ngoba bebengeke baze bamthula ngoba umuntu okwazi ukuthula izithixo zabantu unyazi lwezulu. Unyazi belizomthula kanjani umthwalo wayegema uNkulunkulu ngokuthi afuna ukumbulala. Phela umqalo wendlela uyena unyazi lwezulu. Manje ungafika wena umuntu umgeme bese uthi akakusize uzokusiza kanjani? Ngoba sebeyileke baqhuba inkomo wabathethelela uNkulunkulu sebezokwazi ukumgeza ekhaya emphefumulo. Mayibonge Nkosi. Amen. Ingakho siyisithi abantu abanemndeni eyahlukumeza uShembe akuzukubasiza ngalutho ukuqhuba inkomo bayilethe ekhaya emphefumulo ngoba uShembe ungumfula ukugeza imphefumulo. Manje umfula mawudunga owena uzokugeza kanjani? Ngoba kufanele uqale ulungise lo mfula wawudungayo. Sesibayalele ukuthi abaqale uNkulunkulu bayozwa uNkulunkulu bangayi sebephethe impahla. Abeye bona beyocela uNkulunkulu bebuze uNkulunkulu Nkosi singathetha kanjani icala likakhokho wethu owenza ukuthi nokuthi ungayi uNkulunkulu usuhlomile ngoba awuhlukile nomuntu othi ngizokushanga igeza. Mayise kuthetheleleke uNkulunkulu icala selingakwazi ukuqala nize ekhaya emphefumulo. Ikhaya emphefumulo umuzi onyazi phela mayibonge Nkosi. Qale phela ugeza inhliziyo onyazi wayo nayo. Thina ke singazange sibe nabo ke abantu abona uNkulunkulu esinenhlanhla esingazange sibone uNkulunkulu sabona nje ngalokho kwemvelo nje kuphela ukona ukubulala umuntu kona uNkulunkulu kodwa khona lokho ukuthi uNkulunkulu uzomdlokoza ihlo uyonyakazisa isiqu sakhe nje ukuthi ngulalusho lithi ungasinyakazisa isiqu unyakazisa isiqu ukwenza lento kwakwenziwa ileli ikhehla la kaSibiya akhuluma ngalo lo mntwana ngoba yena wayeqonda ngqo kodwa futhi ukubulala umuntu usuku ulwa noNkulunkulu kodwa kuhlukile nokunyakazisa isiqu ngoba ukubulala uNkulunkulu usungenwa umoya omubi uLucifer. Uma usulwa nawe uqobo lakho usuyena uLucifer. Manje lo mntwana ke nabantwana bakubo wakaSibiya siyabacelela uNkulunkulu umvelinqanga ukuthi abapha amandla nabo bonke kade bekhuluma nabangakhulumanga bebefisa sibacela uNkulunkulu abapha amandla imndeni beze bazoyithethela amacala mayibonge Nkosi. Nalaba nalensizwa le kade ithi amagundane aphuma kuyona izimfene zikamkhulu zomkhulu babo siyacela ukuthi uNkulunkulu mabeza nembuzi bezocela uNkulunkulu ayichoboze lezo imfene ayiqede mayibonge Nkosi. Ngoba lezo imfene ziyakhandwa kade kuyizimfene nje kuyizilwane ezikhanda uNkulunkulu zasehlathini bese zikhandwa ngamakhubalo ziphendulwa bathakathi kahle imfene hayi ngoba yayidalela ukuthakatha abantu abayiguqula ngamakhubalo ukuthi yenze into embi mase ehambile umuntu imfene ziyaNkulunkulu zithi Nkosi sesinje singcolile zalunjwa thina ukuthi sibe ngabathakathi salunjwa uMajiya abese tushambambane nekuyena bese befike bemvimba uMajiya kodwa zona imfene ayidalanga nje ayikho imfene eyadala ukuthi umthakathi ingoba bayisebenzisa imfene. Manje nazo ke ziyafuna ukuya ezulwini lazo kaMfene zizoya kanjani seyibulele kade zifundiswa ukuthakathwa ngazo awukwazi ukuqala ugeza ukhokho wakho imfene zila eduze ngoba ngeke abagezeke into efunakala ukuthi ucele uNkulunkulu Nkosi sicela usichithele lezilwane okwakuyizithixo zabo mayibonge Nkosi kanti ukuba ubageze bese unikelela nabantu ababulawawo uyo ukhokho wakho ngalezilwane ngoba ngeke phela bagezwe bona bese kuthi lemphefumulo abayibulala ingagezwe ngani babulala inqwaba yabantu ithi inyanga yezulu mawubulela umuntu uyavuka umuntu azohlala emahlombe kuwe wena wambulalayo manje uzogezwa kanjani wena angagezwa lo muntu niyabona yini bantwana benkosi niyabona yini bantwana baseAfrika ukuthi umthwalo onzima kithi ukuthi masigeza imndeni singakhohlwa uba nembuzi yokucela uShembe ngoba uShembe uyena wasipha ukuthi icala lothethwa ngaye imbuzi wathatha insipho wayifihla embuzini isoap
asithathe yona ke lo hisopi sithi Shembe siyacela ngwena Nkosi yamakhosi ngoba sizalwa izone ezazalwa izone edabuka ezonini zibolile ethuneni imkuba yazo lemkuba yazo ivukela kithi siyakucela Nkosi ngale nkomo uthi bonke abantu ababulawa imndeni yakithi Nkosi ubageze Nkosi ubasemazulwini omndeni wabo mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi uma kaMandla engekho woza phela uyosebenza emzini kaShembe la njengoba kade sisebuhleni nje kufanele abantu bangabe bebesebenza yonke imisebenzi yenziwayo emhleni ngoba ngesikhathi usebenza uShembe ukhulula imndeni yakho mayibonge Nkosi ngoba phela unawo amandla abanye baphuma phakathi komndeni obondekile lo nalo uqayile nje ukhonza ngokwakhe nomunye ukhonza ngokwakhe nomunye ukhonza ngokwakhe bese bethuma wena uthola ukuthi uthunywa nje khona ihlakaniphi kini nabantu abaqumbile abanezimali abanayo yonke into kodwa bazothuma wena oyimfabanga ngeke basuke futhi kuwe ngoba udaliwe inhliziyo yakho iyabafanele ukuthi basondele kuwe wena kufanele ubhukule ungaloku ukuthi abayingani kulo yasibanibani abamfuni ngoba lokhu kuceba kwakhe kubi mhlambe kuyizithixo zabo nje nabo babecebe ngako ukutwala abasayifuni phela lezi zinto ziyabasinda ngale kufeni bahamba beyizigwili kodwa becwebe ngobnuko bathatha lobunuko bakunikeze lo yamuntu wakini wena ufuna wena ukhalela ukuba uyena ungakhalela ukuba uyena jabula nje ukuthi ube umNazaretha ongcwele umele bona abantu bakini ekupheleni kwalezo inhlungu bayongena ekuphakameni ulandele umthetho kaShembe ethi ngilandela ngemumva indlela inde kangaka ulandele uShembe ungajaha ungaqhamazeli inganusa umbonile uNkulunkulu usujahile hayi mina ngijaha ukufika lapho ufuna ukufika kuphi ubabona nje abavangeli nabefundisi nabashumayeli bafisa ukuthi bangabuyela emuva nabo kuyasinda lapha phambili akuyona into yokudlala kuyasinda lapha phambili nami ngiguqe nje ngoba ayisekho indlela yokuhlehla ubaba ngokami ngabe ngihlele emva nami ngilalele ngiluleko ngoba lo mthwalo unzima abasethwese wona abasakwazi ukusethula wona lo mthwalo bavuka ethuneni bawugqinisele phezulu kwakho bese bethi usiyobona ke nawo mntana bafuna ukuphumula bese bewubeka kuwe egazini lakhe emkatsheni yamathambo akho ebuchosheni begazi lakho ebuchosheni bekhanda lakho enyameni yakho emgudini la kuhamba khona igazi lakho emsipheni yakho bawubeka wonke umthwalo kuwe wena kuthathe ukuseKuShembe amen imbuzi esibili abathakathi zangoba nenyanga nabakhunkulu nabacwi nabaloyi esithathe abantwana asikho isibongo esingenabo abantwana abaphuphuma bachitha abalahla abakhushula benziwe intelezi benziwe imkhovu benziwe imkhumise inkomo nezimbuzi amadoda emendulo ayikhohlakele kabukani ngomhobholo nje ethi ngifuna nangu umbovu uyangihlula inkomo zakhe egcwele amathafa nami ngifuna ukuthi igcwele amathafa abese gijima kumajiya umkhunkuli abezelathi ukhokhovu umajiya uhlonto hayi ngitholela umbungu wengane kodwa akube igazi lakho sekuyocusha umoya wazana la ekhaya baphuphumele izisu ngoba naku kufunakala ihlile nje lengane kwenziwe imkhumiso yenkomo aqhibuka khona imizi emkhulu esabekayo emazweni nangakini amadoda akhona ahloniphekile uze uthi anesithunzi kanti awanasithunzi athwele ngezingane lezo ingane ziwukufa ngoba ziyakhula nazo zibe yikhehla iminyaka yazo mazithi azibe ngangayo umqungebe lo ziba ngangayo zibe yikhehla umuntu mayesekhulile uneyiqanganisa ezinqala ayibhekise kulo muntu amcasukele sihamba nje khona abantu abakhulfa amathe ethuneni bathi yini yona le ayisinakile ujaha abafazi uthi ufuna uba nesithembu thina kodwa okhokho bethu basenza imkhumiso yenkomo
abanye basenza amakhubalo kuthathwa inhlabathi yeliba yengane ihlanganise namakhubalo yenziwe yonke imkhovu ihamba ithunyela ibulala imizi yamadoda. Bonke labo bantu bavuka kini abakini phela ngeke uze ubabalekele manje abakini. Ushembeke usakhela ikhala emphefumulo ukuba uzothetha lawo macala njalo. Imbuzi esithathe yabantwana ukuthi shembe sicela usibuthele bona emagumbini nomani okufa. Nabathwetshula nabenziwe imkhovu Nkosi ubaphethe ubadale kabusha ubenza abantu mayibonga Nkosi. Esini imbuzi yabo abantwana uthi Nkosi sicela ababelethi zokusemthethweni bathola amalungelo kuba abantu. Akekho umuntu ongalifuni ilungelo lakhe. Bonke abantu bafuna amalungelo. Ungathi ngisho isiboshwa sifuna ilungelo. Shaya itoyitoye wesivile kufa amaphoyisa ngoba lifuna ilungelo. Naye umntwana uyalifuna ilungelo ukuthi abelethwe ngoba bonke abantu babebeletha bayahlinzekela ukubeletha kwabo. Leyo mbuzi kuthiwa ababelethisi ukubelethisa ingane engazange zize zilibone ilanga engazalwanga kusukela emandulo mayibonga Nkosi. Esihlanu sibacela intethelela abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umveli nqanga. Bathethelele. Lezi imbuzi ezibalwayo akushiyo ukuthi noze nize nazo kanye kanye noyithathaphi uma umkhulu wayethwele nenyoka nizoyithathaphi. Into efunakala kuyinhliziyo yakhe ephelele. uNkulunkulu abese kupha amandla lokuletha ngawani. Kodwa okubalekile ukuthi hamba ubikele umndeni. Ungawufihleli umndeni mawusathi haya nizwani ngoba nako omkhulu babengangenelani. Wena phela umlamuli wena njengoba uyiNazaretha uzoba umlamuli phakathi komuzi kakhokho wakhe. Awuyena umshushuzeli ukuthi angezwanga. Funa ubabikele khona beyabathakathi ngeke basakwenza lutho. Ingani usufika ekhala emphefumulo manje siphuwa amehla sezulwini ungabona abantu bememeza ethuneni. Bonke bayalifuna mayibonga Nkosi. Amen. Nabakini wena ungafuni uthuka lo muzi baloke bebubula nje bathi kodwa Nkosi soyithola lapha ingane asisiyeke lesi silima. Bonke bayawazi lo muzi ngoba unyazi ngesikhathi luletha emathuneni bonke bavuka bamangenyanga. Bathi Inkosi siyawufuna lo mfulo olethe emhlabeni mayibonga Nkosi. Amen. Kusele kuwe nakimi nje kuphela engingawufuni. Kodwa ethuneni bayawufuna. Upasopeke manje abangathi asikuqhwebe lokho. Kuzobona la hleli khona. Njoba kuthuka lo muzi. Lithethe izinto leyinikelo. Kwakufanele yena athi phosi thunga mina hey lona lelikhehla lalinixova lenza inxabano. Ngoba nina seningamakholwa aninakile indaba yani. Nakubaba wenu nina nakhohlwa impande yomuntu owanikeza ubaba wenu izikhwama. Ukhokho wanikeza umkhulu wanikeza uyihlo. Iyona lento esusa umsindo. Mxoleleni umfowenu mayethi umthakathi wena yeke ukubiza abantu bakini baba umthakathi ngoba usulibona ikhehla elivelile laliphethe izikhwama lomthakathi. Wathi impela ngiyaxolisa bafowethu ngangazi ngithini. Bakhumisana umlotha abantu bathethelelana bagezana mayibonge Nkosi. Wasengelana ilala. Wasekuphoqeka ukuthi kukhishwe imbuzi manje ngaphandle ezobulawela ngaphandle bakwazi ukugezana. Babuye ngaphakathi kwathi wasekudliwa ithebe la basebe bamadlela ndawonye mayibonge Nkosi. Amen. Ushembe ethi icala kaKhubisa. Ngiyabonga. Ngicela ukuma la umvangeli weNkosi. Ngizocela nje abingelele umfundisi weNkosi, umvangeli bese siphethela inkonzo. Uzobingelela nje umfundisi azethule bese umvangeli kaNkuluNkulu asivalele inkonzo. Inkosi ibusise izilayo. Amen. Ushembe abusise lezi ndlebe ezihlakaniphile izwile. Selthethiwe icala emhlabeni wonke awonke selthethiwe icala emhlabeni wonke
phumulani nethokoze nina nenabantu phumulani nethokoze nina bantu. Ukuphakama kwami kube kuhle eManazaretha onyazi lwezulu. Umfundisi uDlamini lo lapha eMawoti eThulani iThempeli komshumayeli umdluli umkhokheli umlaba. Amen. Utheke ubaba ngizozethula nje iloko engithi angikwethule. Ningathuki manje ngibona ngena phakathi komuzi angiqali kungena phakathi komuzi. Shumayeli Majiya uyazi. Amen bangcwele. Amen. Ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu nabakithi bangivumele ngiphinde ngizongena ngelinye ilanga hayi namhlanje. Ngiyochaza ukuthi ngingeniswa yini kulomuzi namhlanje kodwa hayi namhlanje ngelinye ilanga. Nkosi busise senikuzwile. Mayi ngikhethe inkosi yasePhakameni. Nkosi busise uguqa kwabangcwele. Sihlabelelo sethu sizoba u85. Nganiwe ebusweni bakho anasebusweni ebusweni bezulu isolami lingonisile ngayephula imithetho ayisolami olingonisile angayephula imithetho ngengehlulwa ngokuqala ayemthethweni elishumi osibili ngingeunamathi wenkosi yotho osibili ngingeunamathi wenkosi yotho abaphula lemithetho bayokhandwa ngingamathi abazange abahawini angoba yini awumina so abazange bawuke angoba yini awumina so sengonile nangolimi lwami
angakhuluma awinkohliso asengonile nangenhliziyo yami angacunuka ngaye asengonile nangenhliziyo yami awungacanuka ngacanuka sengonile nangesandla sami awungaphatha okungangifanele asengonile nangonyawo lwami awungahamba ngahamba-ke ehlanzweni asengonile nangonyawo lwami awungahamba ehlanzweni asikhuleke.